Within the Majorgina. Ma Georgina. Ma Georgina free in the buyer. If you Accra. Accra. Every Ma Georgina. Marcos Boko. Mekuno a mato abontin, I will check a busamen nine. Now, what you mean? Na dear buy any. Menino net say if ye know high. Na me fakusia e farm. Inti kosiano me be 100 crate me hye. Me ba no na obi abeyi crate ba ko afiri mu. Me hye ne 10 me ba na obi ayi crate ba ko afiri mu. Me ya me hu nipa kro. Eto da so omu yi ni crate. Omu yi ase na omu yi ani na omu yi koyi 2 wa 3 wa 4 wa ntu be ka bom no na bia be 1 crate half. Eya na nim say e farm ho. No matter my dream. Ubeba na mu esi onu obi abetwi na pity dem ho nyina. Nipa kro na so wo pentem. Na pity dem ho nyina. Na ma bisa me ba ne se, "Ho na ye sade no se ma edem asum kura ni ha." Enti dako efie na ekotrem so o ma key baako. Minni ho na me kunu bae enti obae no. Na opeki. Ena efie wura ne bako yi key e de bebie dan ne man. Ti me bae o mo bie dan na Sadi omo ye de say serious so me kunu say ni serious omo eye ne de wa pie na obi ama me ki ma bie puna wo say serious wo de kokan na betu ya me nya scam de be kwakwa dan na me de me e ho ni me twa so afi me twa so no na e to aso me ba ne no aduane si yen eyi ni stove so ti me pie me ba ye no na aduane ni nsi so ti me ba bie puna na no say ma aduane ne we na me say aduane bai wono wa bebie puna mame na ede na bisa meduane to ko ene fie wura ne yire ne mma no egu aduane no udi me ba ne bu fuye ene obebo mama ne na me free akwala na odiki bebie ma me kunu se wo sade wo ye bie ma bebo papa ma ne how some timi wura me dem pex anu abeyi na mo dem pe yi nuoma sa ade enti me kan sa kire no anya akwala ne de makokro mu ba awia me ba ne wo sa gina pona ni bie epono no anam key ni free ni nsem am di key no me de to enti me kunu baaye no na me ba ne di key ne ma ne se ya je sa key ni wo abaya we nsem ma mi te nsem ya je key ni wo ma mi te nsem enti da key ne nie ana me kunu bi sa kwansa mo ye den na mo je yo se an yo ba ne obi ne ye je ana me kunu ji key na key ni be ye miunu tina ba ko me kunu ho ana ba ko me nso me ho enti akoba ne sa na kosio no mu wi ansa no na msika na ekofom am se mechenam ti edikan no area ho na enfante dokun hyeda nni ho enti me ye enfante dokun simuchi aso edwo na se me yi ase eja na makoso beba no no matu dokun no ani ni nyina afri so ne ma fra me bam se abetahwe o se ma twaso yete wo mfie me se mechenam and am started say mechenam enam ni kosi dem ho a obeba na wo ma besa bi last me pa kwala ne ho wo efie ho me hu se wo kosi na me kosi na me ba ne dadem ho no onim se me ba ne dadem ho no se me ntum abontin obi e ye ba mu na me ba ne se na obepe de na se me o ma me ne se me mbesa mo me ba e na e mo ne pete fom ho nyina na me se beta ade na wasamo na gu e fom ho so se nya me na o se mesi e na o se wo se o mbesa na me se me edi ame nka bibia nkyere no edidi mo a one day mache na mo kwa achima me ba me kunu se fie wura na ehwehwewo ena me ne ade ache me ne koye e koye o te se me so me te se me kunu so to aso si abaya bia betena fie ho foforo onya na awotwempo o se ochia me amenje so eto so biem me ma ka kira abaya ne se yen ye kotena fie o ye sisi ahoma bi wo ho enti me ma ka kira abaya ne se ma ne hatanu ma wo so am say oh me buy na masoko nuoma me besi ti me ba na say na ho na hata nuoma wa hai na me bo minim say fie wura no ne ho a obesha dem o nti opie no say ma e me anam say oh say na be hata ade wo so a ka kire me menum asem ani me kunu say on pene ma nya tutu ahoma no free ho am twa me na bisa me kunu say ade na o kasasa teto wo yimi ma ai wo fie wura nanim ya me de me sorry nti kasa ni nyemu no me kunu bae no diska bi bra mi se menje nkoto prepaid
na girl na obeta afoforo no we yi 50 Ghana nti ono so di 50 Ghana na me nkoto prepaid na wo mo abeta e beta 2 years e dan nipa mienu na atu prepaid nso me na meto me koba moto gye 20 Ghana nti mbapa na ma gye 10 cedis wo mo ho ti me koto prepaid ni buy na girl ni gye na sister prepaid in makoto but moto na me fine omo gye me 10 cedis nti wo be ma me 10 cedis hey if you run a swat them didim kosiaba obofu me kasa no afrɛ me kunu ya report ne ma no so wo yere ono no tifia wo baby start 10 cedis and na say and na say enti me be fie no na me kunu kasa ai wako be fie kwanfo wasanso akɔgye 10 cedis wo girl no te dam ho no if you know dia if you know what's the fie me kunu kasa sa mangasa me so me kunu sa de me nim ni me ne anu yiye ne me nim ye enti mangasa ne ho me cha dem anu obaye ai wabo fie rokonfo be pede woni dem mpo ye ko cape coast e bae no wo be pede woni dem wo be pede free fie pie na me nim ni obesi nti na abo be 12 o'clock me kunu so me ne ne tena ye no onkwa adwuma mantem da waba 1 afi na me kunu be fie se me hu me kunu anim sei what na afi no wo be fie if you run a friend I catch and say I me angwafo be fie ho be na ne ka we mu be fie ho be na me ka nti wo hwehwam wo fie ho Maa Akos me baya watu pnum bakofa nam wotema 10 captains ego ombebie if you run tutu mi muchi e wo your friend is saying baby am ye adwuma ne fie run tutu ni nyina me frɛ me kunu bona ma ne so ye run ne fie o si mensi fie ho bi Maa Akos 4 months ni me betena epunachi sa bebie punu no mpo keke na me nkosesa matade ma me nkosesa matade tade shemi 3 days because me bie punu ma ko baby obeko atade ne shemi sa na me de ba me sister ho so edru me sister friend no o say me so onko na me de atade ne sa san ko cape me nkumafo ho me nkuma friend ne kasa still me kuna sene na koma say efie ho no o ma me wura ho Maa Akos me nim ne amaye e ma me bra mpo catch them say yenko suadru court onim brother bi wo ho ye kwa ne ye free me kunu baaya o se a cheso ko hu fie wura ne se fie wura ne pene dia e na omo ma ne kwan se ko na ko hu fie wura no o free court fo ne catch them se fie wura ne se won pene enti me ba bi a me pe bi a me fa ne ko Maa Akos me mam kwa mo free me kunu matena bonten a wokakra kai e ba ye a ye nyina ye dadam me ba na free school aba me nche wo suadru daddy bie pono no na o se no won ko abra ma me de ma ne mabi if you run some money to the name if you run so many car if you run into an adie me free ko fo anwa me de chi adie enti wo ma me nya adwuma no angwa ni no ambedan me car na hwe kwikro bigs for dey si o mo kadan tie Maa Akos metua amanaka na wotwe mi bosomi na wotwe mi no o ma saye adwuma no enkofo nso so wodi wo me na o ma ye adwuma pa bro mfie mi no so wodi wo mo katan sirisa e ko mo de be fa so no enti mi fo wo frɛ me am enti me mfa we frɛ me am enti me mfa o ma manam no me ko fa no otama na pro e wo dem ho matogu na de bi me ko fa ba no o ma tupunu no wo ko fa we ne ba enam ne ba no o ma tupunu no enti na che se wunya bibia wo de bechie enti egu abonte ama na apro mama to agu me pami kunu cho Maa Akos me sada me say pa be me chew se me peso obi baba be dan me kama me wa kire me te me srawo o se fie ho de ntu nansi ho me sha atade we ma shabro be so me ensa atade we ma shabro be so me o ma me no papa ntia se makobo ne abusianfo o mo ka chansa de a wo ye nya jai still na sana we me papa yare come me papa ka chansa krachi me nya sa de we me akokura kwa loan ma gibe nam de simi dan nti hwe yie me nya sa me sesa ne nyoma na bro na papa sesa bre me o de sesa nyoma ne bre me e don so won sesai e no so won fa nyoma ne nkoi ai me papa nya yie o ka cha me papa say ne papa nya yie say ne papa frɛ yie ni mu a e na obesesa nyoma de ama ne papa ma ne papa o makogya no mo de nyoma na bre me na die na wo de be hye die na me hye ehimpo na me ni akwala impo beda enti wo ba no we wo sanko school so ko secondary school me ba we de mentiam
asemi de menti ase Maa Akos me kra me de me hunu kra de ekoso me hunu ne ekoso me kra me de me kra me hunu ne me kun pese ode ye me okay I remember sisi bemena no na me nua ba sister Georgina anasema Georgina ena edi enkomo na oba mame emisa wo se na ukuru ye friend say Kojo Esuma Kojo Esuma oye tie ni oye fantini ana won so Mr. Sir won so ye fantini na se ukuru mbete de nkedi yeso wodi na mu a ebika na afa ya dan ma o say etina ye no next year na yenya 20 years kasa next year na yenya 20 years mo worry ye next year na 20 years na adeba ko ne se sika no o man bi ma me mfanya ejuma yey enti no sami so meti ho sana eya na ye matete wono na se menya adwuma na bia wo ye adwuma na se wo pese wo ye adwuma ba se obetu no botom sika ma de da first one me koji loan na me de ye ovin sem be brodo because gsm say 10 million na you be na de ho ama me ma me koye ovin no na ote se makoji loan ma loan for ne da me ka enu be ya sem be kasa sa mentimi antoa ovin ne so and am ja ovin na chi di me eno so me betena obekasa se wa ye den loan for ne da me ka na loan for that wo ka se ye adwuma na ye di tua loan no e ka 5 million no kotua 2 million ma loan for when tua nka ni biem ena me didi mu sa fe efia na metimi wu di amensan nya biem na me start ikosua ne fa kosua me start fa no ye topa entima me koje loan ni bimpo ekoye adekonse ma me kan sa asem ni se ofra de obegina so no say loan na makoje na so on pese wo gi loan eye adwuma dia ene na ono ama usika botene a wo de be ye adwuma enye loan so e me o ma obi da since am worry ye ebi nsi da ba se ukoji loan no so na se wo de ye adwuma so a se sika no wo de bi hwefie ana wonji wo sika kosua bebreba wakofa begu himpo na wo unya seske for umbusa wo okay na wo de na ni hwe sa asembeba na waka but minti ni awe na se okay o say o ma wo sika fa ni dwa okay wo be kwa akoji loan sika no so a wo beje de edi dwa no so no eno abi na de hwefie na se se oye ni fie asade de oye ne kama there be all this sika say one cedi no de be ma wa ebi nka ho biem and say say ebi a 50 Ghana no de beto ha emu ni ho bibia ni ho o de ato okọ bi so na de be ya aduane ti ba me slow na makoje no be di bi be so anu aduane I don't know so about the was oye adwuma na de bi support here ma winning ekoje kaneshi pata lo ya na makoho fufuro nti makoho fufuro na wo se adwuma ne kofom ti adwuma ne kofom a me bedi wo mo ka your friend say 10 million ndu na kakra wo sign de ya wo de bank no kra so nya ka ye kakasi wo se o blame me I no ko de loan sa sem we ko free me papa ho and me papa say e kana ye say ndu 10 million okay and then nko jena menje loan bi na me stop ka nishi patana me koje ye matena fia for 4 years ni yey what na fie 4 years 4 years me tena fie 4 years na wonta de shemu wo ba wo brazier wo panties obeju me na mabra boy basa o ma usika so ntoto sa na e ma no debi onye bi da se wo bana wo ma me fantifu be se wo nan ho na no fada misika no mfa mo ka 4 months ni ka me ma ha dada me feri se me de masem beba betena ha sa aka na nso bintimi nante abonte sa anya bodamfo bintimi nante ni no pe bie mo nso a onkan next year na 20 years wo ye wo ho ade ai me ma me papa mabusuafo nyina mo wo masen me krom hene kra ye matu ba ko awu nti aka ba ko pe wo won fie sen me krom ko 56 years 56 years and I won so me so me avena go 50 years wo ko 50 years na just say 40 wo na late 40s na wo ba no so won fie sen I better wo 15 years 50 or SS SS here when we dey kwaso no ono kra da bia no wosu
hwe ye kotena ye free ho ba me sister ho was so adri che say baby a ye nkra ye beda kra no akwala ne nje ho woni akra ne beda me sister ni kuna wu na de oba ne so o ma ne na da mu hobi wapam ye nyina me free school ba na me wom sister ho was so adri nti akwala ne ba me nchen was so adri and wo ka dada ma me mbre fie mpo na me ba sesa mata wo ma me beba bi dia ma mutum na nsiri fie ha anje se wo ba ne nko na ekode a wo mra ba sa wo beka wo bidia ne wonye wo de ba ne no agye wo so de wa wasi agina no wo na beka se wanyini ne hips ne nyoma minja no ma ne nkota ne papa nchen sa papa wo kwa adwuma wo beba fie na abo 2 3 wo ye de adwuma driver it's me tra na taxi taxi no kwa libo na nanse what to taxi na bi no de ye na adwuma minja me ba se na on free so adro nya me ho na menya no nko ama ne metena akra na so no anko na twa wo twi wo no ankasa ne uba na che say nya de aho kire wo fie sa ana no ama wo oma wo dwetre se fadi dwaba wo hye no na mo de mo fra no na budi ebisa no so wa membi na media tra bisa no okay minti min kase min hunu bi da e bi a chop one no de ma me 50-50 no no se me fa bi ntu susu de ene minti min kire okay minti min kire okay na esafie ho no mo kwatan fie se ni 2 years all right mo adan wo de wo kwatena ha e bi ana ma ha de se de sika no menua pani no enti e bi ana wo ye troublesome e bi ba bi odo betre bi antokwa enti afono no ba bi ye kwatan YouTube aye na ye wo a friend is saying Malam Junction. And I ensure fire no man no see you could keep coast kakra could keep coast. And upon cotton say 5 years. Sika idea juma man yebita. Ne se where be wo fear ho. Mami asam ne me be kakra na me eya me kra ya. Ye ko ye ni nuoma o. And na ne se wa ensure farm niema fire no man could keep coast kakra. Me my ye ne sister obi wo ho ma me wadru say me ni hwinti no eya na wo fufu no wadru ti me wo fufu no me de aduane asigya so na me betue ne si wa ba ko me hu ni amaye no oba ya no friend na kwala ba ko ne banana bra fa wadru no fa to chen bola do wadru na mo di be wo fufu wadru na me be wo fufu mu no odi wo ma ni nyina kan na de ban de ko to das bi mu Cape Coast asem na me kai ade ne ye me ya na bisa ma me ne senti ma me wo ba ye di to be akra baby a ye betina ye loan sem ya kan ship atime koji ye e na loan for ne ba ho na area ho no so no na ye ekuo enti me no mo ma me da no ti afi na me hwede amikunu ye na ha adwen e na me ka che wo se me de ekuo no me fira no enti no wo ma gigi sika bi a e wo se nko wo de bre wo no wo ma fa mbre no wo e ba me so se me na me leader enti me nkona me nkoyi ano eno ani na me kunu hu ye ena loan for ba ena we no ba sika no so wo ma me bi ana sasa woje bosia no na ekuo de wonu se premaifo na ebatu enti ye kwa ye kotwa ntoma ne yakoto de kuni yakoto ntoma ye kwa wani yakotwa eni atoto na man loan no ehia na da bi menye bi da loan no quick nko ye friends e boss nko na mje baby ada enti nka me je na me ntua nka ho mo ma me mama there be say bia woji ana ahye no me kire say bia wo pa atoto eni ekuo ye kwa ye kotwa ntoma kotwa do me pe obi a me pe life me nyo obi a me yo obi a ena makoto hwi e tena makoto hwi ono kro me ne tira ye se sika te je na nkofo hwi je na wo so tobi nye bi da je na wakofo matade je emu 5 kilo yukura se bro nya so na me ne me benko abehye damu sa obebe fie na oyi me 50 Ghana na 70 Ghana asa uhuni bi me nyo bia me pesa me de wasem tin me nyo bia me just say okasa me troublesome gram ntina say okay e ho ne de me nkotena ba bia wa complain wo de ama wabusuafo da say bia wo osu bi mu a waka e bia wontia e no complain ma wo papa e no complain e na e to so bi so me obi a me asori me tonyo me tell on say me keka me ho e na ye kwa evangelism so a ye kwa evangelism so a di animu moko kanyame asem ke radio asem etu bibi kwa ma si sem ho ama ba market ma be preach na me kofi ada oyo yi ho ani ana okay wo kuru kwa sorry ni bi mi kuru come at this okay nti bu mienu mo kwa sorry ba ko nti me ke kan nti on se nipa ete say sa life me obi a on se me pe but me pardon for me dem no akro me to adam for me dem say
Jina damfo ni anama no de ohu bi da but abonti adamfo de mami ete say me betna area ha wo the 2 weeks obi a behume okay because me family hu nsie all right sad de no work dia na but no so de won complaining here okay obekwa complaining a kwa me ni nya kasa bia me enko loan sem ya no de call me papa Hassan 20 na wo bu ne de me ne nkon upa ba frame nkumafo kra me nkumafo kra na gina mu ma me de ba he me ba ha sisi aba akokra frame se sisi akosi sei okay am si eguso ebi e bo wana na ti bia no wo tie bi okay nti me nkumafo kra na gina mu se ade a ye nua na ye no ye nte na se all right nti ye hwe na wukru nso fache me wonye basa se bi ebetumi akasa ne wakwa akohia wo ba bi nti na bia wo ye sa ne ma no ana abra no kwa libo no kra na okwa ebi 1 month 2 months no mandwene bone amade da se mi kunu kwa opema but na nsanye mu na mi nkumafo no mu keka bibi je na epese ye ka asem che so wakoma mu eno no that type of you know ti mi hu ni wom nkumafo na keka kire wo say ye ukunu nuanom eno mo se ye pese ye ka bibi che na so wakoma mu enti bia mo frɛ na no abeka di wom dia ene ho ne de minti ana wakowo baby ye be cancel match so wakoma mu ide e bia na wukunu uware no wo badada na mo ba ne ba ko pe no ena na wo su ni bi wo baby wo one ena one no so bienu na ba ko afim na aka ba ko baby am adwe na kwasie no asay so wakoma mu ne ye be cancel mi ya kire wo de because be man wo ne nete say bia wotu kwan po ne ye so wakoma mu ye be cancel match wo de bia na be man ya de ana wa frim na ne nete ne so wakoma mu de e ma last bi kra me ka kire ne say di me ni din pa ya de friend de me mo din se Kojo di anam different that is say ekwala bi obebi afa ne brafi o ka kire no ye ni ayaba me ma wo oba bi mfa wo ye mba ye me no mi enu nyina ayaba nti fa ne bla na me twa no e se wo ti ase e kra me ti na se because me ni say wo ye be ma or ye one or ye driver ni anything can happen eti mi so obekwa akwa baby on fa akwala ne mra na se bi wo ho a won fa ne mra abeta akwa nya ne nua eti bi wo ho akwala no wo de ne ba ende magye no na emom nya wadwen se wo de nua bi fa ne bra fie be catch there no fa akwala ne bra fie adesa bra no na wo hwe ne life na wo tumi hu se bi a na me nya atenka bi sa but wo kan no so na ne attitude ne reaction to say wo catch no se bi boni a on say ono ani oka obi nkanka before ba ma bia ye kanka bi enti no na mo se da di boni sa so wa mo se patapa ye patapa bia fefem sa menyo bia me ha wadwen menyo bia kotonto mama me ade cha tata ade mama me ade se wa mama me sei e na ka kura untimi maye nto ya sa asibi ne yenko de obeka se yen kro bia na ye ko baby obeka se yen ko bia kasa ne nyemu no abra ye beta fio ne ete abrosan bi so wo baby ayete no wo se se wo ba na dwena e ya na kwamu hu enti wonya dan ne wanimu baby ayekote enti yenko anti di ehwo na ye kohwe ne wan fami ankom afiewura me fiewura ndwodo mi o asa na me hye ne nkom ehwo na nso na mo betena ye ya ehwo ne ya betena ya na che se fiewura bia efie bia ne wo a wo koche mu a wo ne fiewura nya problem me ne fiewura bia nya problem da baby aye kote kra omu nyina na omo ya igbefo omu nyina na omo ya igbefo omo twa ye ho chanti ne ye sha igbefuom efie no wura no agbenu no e good na Joshua wo dakra na won sorry no abobop wache ada na wo shedam dada abeta mami pie se wo be hwehwe me e wo sa abro no so na igbefu ni nim ade potia wo be pem wo mo nkyere wo bia me sheda ntiti se mi me catch wo mo area ho se onipa we be ba be hwehwe me nti so wo ba me wo ho ansakra ye betu ho ye tena ho 6 years e wo sa ye frɛ ho ba bi gachi kope wo ye frɛ se new site bi wo satellite ase ho ye tena ho 5 years okay ansa ye betu okay enti fiewura we ya ne na makatra wo se stop mami afrɛ wo na makoka che stop mami se stop mami fiewura no se ni se na ne mana ye na se fiewura watikra wo ne me kunu mo frɛ me mienu mo frɛ me na mo musa me se Georgina ya sen kwala ya ba dem abewi ade na mebo e ho kra na meba no wo ma no efiewura ne ma no
na wo mu key ya wo mu key ya wo mu timi wo dan no key no na wo nso wo spare one wo ho wo di bebie okay ya nkura de bebie wo ni wo kunu prono no edan ya modam no ho na oniema ni nyina hyehye ho na bibia me bibia okay enti nkura ni timi bebie mu prono o ma besesa emo na ubo wo ma wo fo amane efiewura no ankasa amane se de ne mane ye ni mama efiewura ne obi a so wote se wo kasa wo ha se wo kontokwa so obi a se o pentokwa ankasa menka ne sa ewia ho enti no na me pese me nya abotre wo mre bi mu ansa mabona mane e na geli betena dem ho a osu atem didie mu didie me enti me so akoba ne sa na osu atem didie mu sa na me course of maame ho menini o ya sori pani no fiewura no ye maame ma sori pani wo ye wa sori pani o ye ma sori pani woni na kwa sori baako fiewura no etire ma wo bo ma sori pani fo amane so for maame amane no so for maame fiewura didi matam sa me oba kwase ane ade me mpesa ade no se me ne be share sa ade no me kire no afre me kunu ya report ma no na me so me free fee osa me ko boss of maame amane na me ko na me ko kire me trace of maame se ni na ekoso into free fiewura no kan kire ne se man nye sa because me bunu nti ma anya ne sa okay enti ma me pacho imam okay was say yeah live we ekuapem okay me new senator me dofo papa was say yeah live e we ekuapem mampon edemu live e wo okay ya chiachia mo pa ekuapem mampon fo nyame enkoso a enhyira mo nti no ye hwe one wo ka bibi e ma epemme wo se aduane ya mu be aduane esi dem o wo bai na wan mo na afa aduane ni die efiewura ne ba no e friend maami te no won fie san o ne me ba ne pe 15 efiewura ne ba na efiewura ne yire no e na suma no ma ne be bie pono no how e ko fa mo aduane enti sa sem we nya aduane ban aduane abatai anu amo ene indomie wo mo tam aduane ne chance ni nyina ti aba e ne nsi so asem we dia menti asem we dia Georgina e kire ma adwene Maa Akos e kire ma adwene se fiewura eba ebie mo pono na moduane amano ese wono amu bedie no wo matam ti hudi on si hudi asemwe debi na se kwa wo ki kwa no amaduane amano ase me demu a me bedie de yatam na mumu si ho na mu no mu di yinesa ye no kwa dia me hunu bi da ma ye menti mi akasa se nya no kwa mo ma kwala ne bible no nkuta mfa ntwa soro se mi bisa no se ne maame ne ka so o metam aduane na adan won na bo akohoma no ana ukunu ne man ni skama ne do no aduane ne de besi dem ho me nti bibi ase efiewura timi bie wo bi epono ne tenant pono koyi na aduane esi wo kwatera se di me nti na ba ko samu da me ki na efiewura ne de maame no for some more person wo mo hwehwe wo mo atimi bie no makoyi wabra mi ni ho no makoyi person dia ata wo mo sa no mo ye o mo tenant e wo ho nyina wo asa wo nko a tenant edan na ye de wa kire no ye di part aye wom e na one room pe fie ho ya eti wa no onni ayi bebre one room no de ama ha na ye de wa kire ho ye yeti e na wukuru nso nya fiewura ne kasa kire e na wota na kire no wo me de no onje asam no so obetia eye na meti me kasa ye kokot okra me kire me kunu testament na se wontie ma me nkyirem fra me tena se bisa me de ye nko fiewura ne ho no me se ente sakra wo de ye mpa fiewura ne kyew na ma me mbra fie o se da na da duane ne fiewura ne be fa ye wodi ye no na wukro oba woni bi mama uncle tie me match ne fiewura ne metu no because oni Sarkodie had Auntie me fie honko asam no me se mo mfra no la mo sai me bon ka me ka se me mo mfra no mommy friend no la na de na mo nsesa mo ki asam ne ba ye wie ye na me call temasa me ko fanam no me ba ye na me kuna ko fa carpenter ni asesa ki no wasesa ki no na te se bi ne fiewura ho eno de ho de mi ntimi nkire but osesa no so sa me maba wo dem me be fa kosua maba wo dem be samon ya de stop e da no mi ni ho biem
And no apam ya free fie. I was to sebe ya wunya ki mfa ko rem nyu ne ma. And no apam ya free fie. Me dem e kire tama na efie wura no ha adwen ibefa wodi ani die. Ni na me enti me be fie me kofa anwoma be fie na makowura dam me bae no no wasesa wakofa carpenter ni mana sesa ki na gu no bottom di be bia bunu na oseda 4 months ya watade ba ko pe matade ba ko me dross ba ko pe brazier ba ko pe ahye oba warefo for 4 months wo mie pro na fa wo niema o papa kra sese wo de wanya yi a won sesa wo niema ne famra mu kro mu ho wo seda ne papa yira wu chese wo sie ni wi ansa minim se dia some city but whatever the case is mami kra ye be fe mami kra di for sadia ya kra bie pro no mani meyi ne niema no ana wo de yi ne niema ne bi na fa gu fie wura so amemu na fa ma no no wa ase ne sei yenti sa wo de mame nko kuna do som na asem we kra de be ma na anya be ma na no asem a mi hu se de mesi aka no afa because asa ye me de dodo oba kuna do Marcos na ye ne na di komo but de me pese me bisa Georgina ene se wo kunu se wo ware no na next year na enfie aduonu no wonim se oyo obi a na asem ye twintwan na asem wo den sa menim sa wonim ne se peka sampo woni ni di nkomo wi a asem abebisa no yi anu wi no obetimi ata ofra no pa kosi animre wa musa na asem a eno ase wote wo sa enti kwanya wode wo fa so idie gugu hunu bi sa like hu bi no ni su bi sa da bi on that to be me onye bi ma me da ni awoye ne se me koji sika bi na se bi a ohunu. Okay. Hello. Hello. Hello, yes. Yo. Bema na suman memoa ha. Yeah, na. Mira, na pomo te say. Na do. Yo, ya da nyame ase papa. Wadawro mawia de enye bonne. Na wo yire Georgina na dia sembi ato ye nimu wose wato ne punum be se aboso me na munnie na me pese me hu se problem ben ya na akofa we yaba problem ni na ne se obaje wuti ni be me na bi tie wo pa me re ana me ne ti na issue be that issue about any say if you are not if you are an issue you know or if you are a friend you know that can say it will be putting up here the one better now it's not no also the woman you are not in so o si nyama so de kwase ha man no man fa no nyama nsen so kwati na wana kan na supply ana bani se light asa nti o ko to wan ko ajis ka wa to light bi aba ni pa na wa kwa yo complain no ni bi ni tika na me de ma o se bi na wa to aba ko no for moto o ba no ba ka che o ka che ga ni e fi ni e so we ni se ko no for moto ni e to take this into on to attend this kana ko yan pa wan tawa o ki we ni ko ani adan madam me no ti so ya na wa pa duru ni ko ko adie mo pa na ba ba dam so ni mitia na ko ko ma ya ka e dia wali je ya to e wa ta adie we wa akọ popo e ka me jai ni trust we dia ba betina e ba ya ta me ma de ni na me ngwa bonti ni bi so bi dulu atutu ko fo adie mi nu ke sei adie ti adie se me da bi mu wa ko fo ba pam wa ba ji me ya fo bottles wa ba ji me ya sei no so mi de mi ntini ni bi o nti ko ni me akọ so bi dogs ya ba betina wa ka this is the one chance you know we take that some of the other one no
Ndi ntama ono abetena wa akọ de. Ndi de no obi se me. Ba se me titi no adama ka kire wo no. Me da se papa Mr. Suman. Se wa kan ye ho nyina akire me na che se de obayi wo yere Georgina kan ye no eno a na won so waka de akire me no. But the meeting ka bisa ne se wonim oyere se oye troublesome. Say bia efie bia mo betre mu bia no okon ne yatumo wonim ne sa na. Ai maybe na kwetna me problems nke ku fi kwetna so egu ana me baje dan wa ka na me kofa ni fi so egu ba e de ya yati me yati aka malam that lo Hello Mr. Suma. Hello madam. Aha na ahoma no ebreki ye wadama na wukasa na wose loan no troublesome or very troublesome loan no troublesome no efa de ho efa se bia opentokwa wo free adwuma beba no na wone nkrofo obo atwede ene ade anase loan no ho e de aso ode na wo kan loan wa so ode na mekan wadama me pacho loan no oje a wode yeden odi ana wode yeden ale pacho madam so no to eni me no maybe some na ka but wo wonim say wo bi mfa ne nsa bonkum kire na agya kwan entie bia ne oka ye no enye no kre wo na betumi ama me no kre no entie me bi sa salon no oje a ode ye adwuma ana say wo de toton tade mpaboa entoma de bobo life ne ade ai ba to ko de na ayeka onti na wadama ai no menti asie woje ye adwuma na woje toton ye ma ye ne ho madam eno na me just ono no to weni mu ho no no me da me to say maybe sano but on say obi o wa wode na asem ko ba bia wono no bekan de be ma na asem aye den ne boni a wa ye no onka but wo a wo gina ayi no e na wo betumi ama ye hu nukre na ewo mu no wadama Mr. Suman waji lo na wode ye adwuma ana wode toton ye ma ye ne ho madam Minini si ayenu kwa minini si ayenu so not we ni so won kwala ampa kande so kita kwala I want meba wadama de na me bisa no lo ne de ne wa adwuma me se wode toton ye ma ye ne ho na wode ye adwuma eno na me kira o se ye patia ema sika no podi na aye ka no set me ma so de ye bia minini me pacho na onye adwuma because all kasa no was oye okofa nkosua ena echiri okofa fish ya na obechie ena wosi waye dokono pen eni ade me pacho tiri me bisa say no ode ye adwuma na woko gi a akasesam no ode ye wadidi nanum di siesie ne madam na me tell say e kuma podi eni na na chiri sika na eta na ayeta Mr. Suma wadama ahoma ni twetwe nti bemena we de ya no wachi mu ho kakra ma me fache me se betete wo why ahoma no yesa na mentene e wo kan yie me pacho you it wadama de na me bisan say loan dodo say no waje ya wantumi antwi a wo na uchi aye madam lo waje de dos pre dodo say na wo watua o dos ni na ko to kini tell me na tia lo ni de ya mejumo ya no because nkofo na mama me no ma ka mo che o ba ni we wuni mta me ti ejuma me na tete me ma da so me ngo abontin okay me bo enti loan se wo hwe e ka wa bowo e wo loan ho a wo hwe watua loan ka be sen wo di gun sani ani a o me min loan ka do ma bo because me yele no ntimetia e ya me fa ni se me yele na aboka na be tia but I metia baby at 10,000 I be metia be 15,000 and na metia be 5,000 me pay at least what you mean mama yi aka me pay no usuwa wa wa kwaji baby na ta aka e bia na wunyi akọ menti no na wo de mama hwefie kakra onu no tete
So say. Ayamia na America. On se mema ni bi owo awoba no. Ye adwuma sa no a. Wo mu nya kwa humo fa o bobosi afa bi ye metua e be wi akire na afa ahye. Madam Paul, I don't know to do one me dey Uyi a wodi bi soso no ode anu aduane. Nim so di bi soso di aminim ba de bi aminim. Ye no wo hwe so. De wuyi no wo hwe na se yamfa bi ansoso eso de. One day me to be today. Okay, and at the dance chain, where you're oba or you're okay, Ebia Adriania fem or your bar where you're hearing now, see a monso, and also Yahoo. I'm going to go to one. It's a little that company, maybe. I'm not sure anymore. Okay, nti na te say onu aduane na wo atọ aduane afiri fie abonte abedi. Sa, ebi ko na be pele ko na aduane ni wo se ntu aduane tem ebedi. Abra wo konso yi akohoma. Baba akohoma. Na me ba ka che se wo ntia ni aduane o. Nti na me bofu me ka ma ka che nte. Na me ba ko wan pe me ni aduane. Baby, and I Adiye na occupy no ana said aduane no ne kon no bibia nti ne kon no ne de won no am obi aso nya bi ni. Hello Mr. Suman. Hello madam. Me chere say ne kon no aduane bi nti no ono am obi anya bi ni. Sa na wo pa chere. Sa na ono chere. Okay, meba ho na ma baby sa no ayi ne ho ano na me bo efiewura no case no a akofa we di aba no asema wo ka ye ne se one efiewura ne baba bi ewo key wotimi bebi ewura mo dem wo emu a no wakosa aduane na mo ba ye si wo kra no a wo mutumi ekofa aduane no ne ade me pa cho problem we oyire wo mo wa mane me pa cho ka jinjira ni onu ano ni nkola efa na otro what the one baba no ni nkola isi wo didi nkom wa na otro mkwan ne se baba bet na fie a mintumi ne fie ofo anyaka enti se meti fie na me ne fie ofo trans di nkomo a enche se me ni wa wo bi mebie me pono no meta maduane nkodi na wo so no de na te wa man advantage wa privilege no yes so manu a enche se ya man privilege papa wada woroma ye hwe ne ye me da bia me ka se wone wo yire ana wo kunu wo ho a said you will be see a dress with an hour. What way so quiet when Yampe will feel why you because I will eat any Yampe. And I want if you're for us or Yaria. Now what that damn no, yeah, I would you owe. Oh, quiet you by discover fear. One would the best homo. It's one to me, Muna Wanum. The first Muna Wano, and let's say, we walk when you say or Nene Kunu at dying. What to me, Bebo ebe yi ni emefiri ho dabi yenya ne sa yensi dan ni bi nyame ema yensi bi ba se yenyina ye esi bi a me resuman why na betena wo bi fie wo bi asi 10 bedrooms won kwa wo na wo hye ba akum 9 gu wo ye da wo de be ma han yensi bi a na chese ye kwotena wo bi die mu a woni yani enti se wo ka se wono na ni wo ma ye free no wo nya kwan ye sa dabi Papa wada woroma eno de dabi no oh mira wada woroma Kwadwo ezale na mekan se wo yire Kwadwo na se wo na fi wofo no yare a wan na eba ma no so eti agise wo oni wo mo sere na the first one wo mo sere na bia wo hia bibia oh because efiewura bai what is son ba no wo school no enti wo hu ne son ba jito we ma me enkyere sa akra ne betumi awura woni ne kunu dem abaye ni wo se wo ye bia because wo hai wo ma me fie papa wo hu ma ne bia no to one so hu no kan no please no so man ka tuli pe kwa good morning good morning ko baby because so to me
na ene na wan mo de so de woni wo eye free no yes nkola because me baba ni nti maybe onu nkola no mo ti e di nkomo no mo chesere na wa suma nkola ni jikoto we no ani fi we no tani sta no ni ye why not a fear no? Enti what me afre wo yire ebia oh me yire accompany ade say ya ma me efiewura ebia say ne say ana me yire efiewura say ama matna se ana ya mo wan o ana no mbo ma ye na pe ko ti fi da e no ati no de ko pa no ma me na ko da ji ya na police for ni ade obetimi amaya fiewura ko fa ọ̀nà ní sábà ọdí chinchin ẹ̀ka ti pé ká ẹ̀ Mr. Suman. Mr. Suman mi ti o wa dawuro ma bẹ́ẹ̀ mẹ́na. Bẹ́ẹ̀ na díẹ̀ ntí na wàá tó punu mu bẹ́ẹ̀ bọ̀ sumi nnan yà wọ́n yíra ta de kúrọ̀ na ẹ̀ṣẹ̀ ni. Bitan so kwa yin na ba ma to kunu wada ma na eyi no lock no key no wasesa we no okwa yin na ba ya no okwa kramia bitan bi be ko ba na to kunu yo wo kro se wo ko hene na aba ya na wasesa key no wo so ko hene ma me George na wo so ko hene oba fie oba na me shedem o status o kasa anadwo be to so why then say me be shedem mo me pede o fie no run fie na me freedom mo bi na ono ha ne dan me so fie run ye konfo am say yes na o kana anadwo no na me nim de besie ba so se won kai fie run asem bi anche so be fa aduane e be sesa mo enti si den o kasa wo mo say fie run so wo konfo if me ma ko kasa fie run ye konfo de akogina ba bi aka ne ade na me hwekasa na ebia na me ne na ko e wo dem na me de me pie nti me pie ye no e bo be 2 na me sa ko share dem e bo 4 na me dware ye nti me dware ye no e na me pie na numu na me kokofa anam no ba ya me ko share ba bi me ba fie no watum na me nti wo pie ye no ukofa anam e ye fish ya on ordinary hu ne say ukofa anam dan so on ntena fie papa wo yire o se wakofa anam anya square okay na okọ hene sanye no kra dia ye wunim no kra no enti wakọ hene Debi waka wonu se wakofa nam enti e bia na wo hu nipa bi hu no baabi me ma bisa no wo so wate bi me pie ye no prayer camp bi wo prayer camp baby ho ne ko bom pae ti me free ho no me ko me ba no atupunu no na me san ko ho wo ko prayer camp wo ko bom pae me free ho no na me ba fie no atupunu no me ba fie no atupunu e na bom pae enti me san ko ye no me san ba no wasan atupunu ti na nim se obebie punu no 3 days no mi epunu na papa oko first opie ye no ko bom pae nye bone se sadia the second one wo fi obai no watum no osan ko fa anam eno so obai ye na fe ene e watum ko da se wo si anya no kora dia ene na no kora ne sen Mr. Suman me se sanya no kora dia ne na eno kora no ene de he ma ye hunu Wodi so no na ene ne nkomo ye wi a meba ye beba betra no wonyina ba bi ye ema me papa papa me pa cho so mu e na ye nko me da se papa yes me ensha papa so wase ya gi me so ebie mu na de me pese ye chi ase ne se ebra wo free fie no ba bi a wo ko ye no e na ama obuafu a woman ne ma anase fie wura no e na se ma wo yire ensi fie ho bie usi baby ọkọ ye no na ama me go ana me pa cho auntie na bia
what to punum because was what to the punum Emma say at the corona national for the past 4 months obia kawuntie ti be person me hu say baby okọ ye no e na hye Obofour ana afie no na se ma wo yire nsi ho bie mu atale ko na no di ko di se 2 weeks se dia obi de ko ye no papa eyin no okọ because nya wo kan de wo say adano woko adano a okobọ mpa yo fro no okofa nam ebe fie enti se woni bibia wadawro ma no akire yemu me say se woni baby okoya e bia wono di sie no won pese wo beka ka kire yen na yem misa no baby okoya because okoya no ni amu nyina e frame ni amu tako omo jo mu ho no no ti ono na we bi mu phone because so phone not dey ko bi phone also ko wa no we bi phone we bi peti ono ko no na no ni bi ko ni but when we hear it trying for the past akrobeto 20 years we hu no was akwa we bi so da the moment try you 20 years Wanya say wo de efidudu a woni na ware nyina echi no because moba no wo 15 years de wo school mu no wo no sa kwai we bi so da na moba no 15 years mate enti wo ma ai baby okoye 2 weeks ya wo kan na epono da ho a wo ba betumi abem anase wo tu mu na wonya baby a e bia woni na nenam wala da be mi sisa mi ti enti won sisaki no minim se edan ya motimu de uwo bi e na wo yire so obi nto wo edan ne ki ne bi me pese bi won se won sisaki no na won sisa what's no enti ebesi dan na waba na wo be fantade bi e de asha na waba ne fie the video no do ko no pa oyini no okoye we bisa no we bisa wa papa we bisa no say ne no okoye na ko papa bisa no say me papa ti wutsisa ke asem we ba ye no ya wo ba ne frifie no wa ko papa ho ba ya ko papa wa da be ko mama mother you could now you did not what na you do your back e da bi me want to clean here no chasing your footprint you ni na your ba no na me fa na me de ba e no your papa ho eno ye na say ni you almost about getting to a bed 2 months ai Georgina asem yi ba ya wokuno according to what two mu no mako mo papa ho 4 months we no ka no na just ho no ka so be sane ma na ba okay me ba enti na just say we say wagya ya wade ana papa na me papa si ba yo wo me nti bi no papa si ono mo no mo ja wale ni ile wo nti nti bi na wo su no pe ngwa wale it is a sad I mean we say me take me decision that it is me take me decision that there and me ti say no no pembra ono papa no wo so pon na me dey ba me papa nka ho papa enti e dey pote pa na wo yira ye because say wo yira chi loan wada urumo what try say okay oba jai loan eje na me a je bia jisika we fa ye adwuma me pacho what try bi da you know by no tell say me no tell me say wasem we ye jai wo de ono ba ye because maybe sanu no waka ne de na me be say what can no waji a wo boka ne ade eno so waka no asem wo mpe enti no me pa chas okay me yire me hunu say adwuma de nka pe na loan no woji ana enti jai loan na je na me ma e bi 2000 first start adwuma we wada roma wa ye bi pen Madam, no buy so buy no be kan send so say ya de wo no buy no be kan na me gitu mu aka me ha wo kra e bia ka fo but me ni mama ti afa na ka me dada obetina ho nyina afa na nti nsema wa ka nyina matini na wan didi watem wan ka che wan didi watem efiewura no an wo bo ne so bo papa wo ka che wo sa wo yira ka bibi pon ya fa ho no wa ya wo best enemy wa ya wo enemy
And you say, no, one can say your banner 70, no one tell me my 7 as a wood open over here, and you're going to be free. So what's some in the and catch me? What's some kind of the end when you want for? Madam, say, Madam, the minute you are not starting so old, you know, be no why you see my girl with men to a great post. Or for you perform too many ideas of what men in I come. That's what we do. Meet your family here. But this is our foot yellow now, would be a yellow still. I saw your boy, I saw your boy, you come now in Casa. I am a yes, I mean, do exchange of words. Who call you one mammy? That's a fire Juma. Mammy, Juma, in the class, sorry. And no Posika saying 4 million can walk on one some sano. 4 million can make walk many months. I know. Says he can't go on cheer yet. Says he can't won't cheer yet. Make a tuna kept cost 6 years. One on me per 2 million. And the year plantain chips. Men never few will be a and no man go fam wo fie ho ne nkofo ade o mo de je me a mama tsan me gu papa ni ma se a wo gu mani ma sesa no me ni bibia me ka kire o me ni bibia me ka kire o ni ma se gu mani ma so o mabusuafo anim wa ma me de me zabai e ko mabusuafo me nka bibia ncheo wo de dia wo bibia ka me free ha ni o me ni nyina me de be cheo fa me ne 19 years next year ni anya 20 years next year me ka bibia ncheo make a baby Joe. Shania mama here. We 50 Ghana tour. Upe some day and costume me faba. What said ya upe? Once me and some sergeant hina go first the guy Juma da. Once me and yabi da. Shadia mama ya. Would na who go many mase. I feel glad you see me woma. Kwab na pena wunim no tie nsamba wo ka gu mani mase. Mani bebe de chow. Mini ma de ka nanti. Obi ba mama atade ahye. Obi ba mama juma ye. Mini bibia me ka kire o. Asama me bacha me ka kire wa ni se. Ye ko Maa Akos program mu nchaso. Ye minji bibia video. Me nya sika nya juma. Me sister ni kuru wu ye kranche. Me sister to me so se ba me di ade no de ye mini ye. Ye ni bibia ye be ka kire o. Asam na no. Chaso. Meti make us say wo feel say wo yere ekoji loan na wo mpa sika say Mr. Suman wo dia man say wo mfa nya adwuma ya wo se no de wo nsom na loan na no obeje so me many so okay me mami put them beside ni who center me 50 cedis to wa me ma wo 50 cedis wo to 50 cedis na me dem out 70 cedis mami ya better na beka ho ama me 70 cedis Abeta na beka ho ama me 70 cedis wo to me na ka no ya 70 cedis Mr. Suman person yiri beji loan wa wo de man capital ebi age 1000 ebi age 1005 fa ye adwuma na media send ana because there be ni put ya nyina ye loan no if you run it the crowd here no say loan no but loan no when you regional one pa and then what we say one kasa na walk car with the Uber at least ma we 1000 2000 jifa koto enchene jifa koto bidie chechere na se brenka wokan wo se ma me ma boni dwetre be 1000 wa shiri nyina na nka be hu no madam Mr. Suma 19 years of marriage madam 19 years of marriage yo me ti wo kire wa wanga sabe o ma miskada sajina oba pa jifa ye wuti ebinzi da hwanya o asa akra men kangu wani mase na me ka bibia ngu wani mase na wo de wasi wa no so obegu mani mase men ka hwe nkire o enu ma ne fa Mr. Suma nti say da ben o ma esa na ne ma no ya de me mo ska da se fa ye wuti da wa ya de pa se wo no kan ka ansa why are there pa so to na okaka answer no we take to kwata ka se me na pa me more top money 30 cedis and that what na TV so ka 50 cedis what for TV so ka 70 cedis na
One country will say so, Mr. Sana Waka, one Tiasiana, but at least the way you will be to be the and Honia man. Mr. Suman, Yan Shadio, what you walk with alone one, not what the edge man said, maybe sa, what Dauroma, Fatame, but Entoma, Empabua, Obamuasia, and the Monia Mano, me patro, and wounded dear son, away Yama. Madam talking in your manager. Bisao, Adiana Sawaya, Wobeka, a young or Banner Diana so say, oh yes, Adia, number one is a one yet, and you wouldn't ask me, oh, Ebia, woman Sano, said that same, maybe I am Minya say, Sana may pay free war. About one or two on come or two. Says to my no credit here, because fear I did Waka, Wabai and Waka in a Wabodi Bonida. Sika no kura woka ye no meme na mebisa na say be ma ni yisika wo de bi soso ana e ka wo mo so me na me kofa ba ye enti se wo bodi bone de de oka kire wo no wo ye worst enemy me to me ka bibia but wo de ayamu na mo ko mo awade but awade na si ye na 19 years 20 years enso me ka wo si enru 20 years say ni next year no entemu a eda ho ene ne ye wo hene minim ne akoso o mawade animu and then you have seen ye beckoning in a bad wadauroma. Would ye man a crying, no me fan in yema. Dear Wahano, no much was so, Samube Jawa, dear no, Samube Yadayo, Manaqua man and Messan and Yema, not Tardines, and yet, Madame, that's what to put in him. Say, what's the second, or bad, dear, one thing rad demo mess and Yema. But I don't quite man ye and your money there was away ye. Reporter, Onuya TV, Edina Chiaba, Manem, and near Manibi, no one ya be share, now no a day. No one say, Papa, no one said 19 years, our dear Bokosao, our dear when you now will movie, when you never come movie. When you now will be Mr. Suman, when you now can be, and your bunny send me a commentary as swa, most Waba, Mopesa Diana Mobana 1 year. What down my bemena, we a bema, a debut, moon plenty cool. And if you're right, and to the fury, you swore ye, a ye. Would ye, our dear Yankas, but may castle best and near my wajawa dear. No more not de Baku, I can't home. What Dauroma, Manem Febishe. Why? Madame, not me to someone in the phone. That's say, Auntie, or Beffy. Why? You're Janaquam and Abeffy, what Dauroma. And I don't know, see, or on to him, about no Babet. I know about the China and one more Jawa dear. Our dear Mukwe, Mukwe, somewhere, no, Papa Nancy, I say about Mono. Mammy, I said 19 years and so see a Jawa bar, Mister. See a Yano Yano Kwasa, why wouldn't him? Yanyai Wabano Hunu Kwasa, Meja Befania Mako, 19 years abrabo, Papa Yakwem to Ketua, say baby, you read Drono. Why never Kawano? What more mamma did you fear your crown? Mubenya Mawareno, Nabel, when in the Giana more if you could dream, why now Kawano? Why Sabre, Mr. Suma, why now Kawano? And only here, the Papa, 1 year, but you worry how many years? How many years? When you went out with your Akos Maa Akos Maa Akos, Mubad, yes, and I'm worried if you're saying. Everybody was 16 years. That's about 16 years. Crap up and 16 years. Our dear, and yes, some Ketua. Mungu, crying about cool free move. Now, man, say, be I know already. I know you're in a walk, Akoma Maker. Because me was experience no where Jumaya me yemu. Say be a munya or Obofour. No more European in Abia mo yana basabasa. Say sebi na tia so Mr. Suma dana dwene ho. Say sebi na tia wada woro madana dwene ho. Because oba no ebi ani. Yes say wo no oba bi no ye kama.
mountain and continent was just abano. We are your best as abano. So what baby Napa Montemon, now yes, Sanwa, Papa Shayin, or Bago to Sadia, we are going. What down with the dear Maso? Say you were baby, answer your cocoadia, and your national year. What about winning a bobra, who treating is say ya. Who treating say ya, and be another be well. What down with Mamma Nemerefi? Yes, no. Who sorry? Christ was here this year. We are Methodist ni Christ in tea. Say that Christ chira Mr. Obefie. Mummy and Nidam Befi. Obefie. Papa Obefie. Let us say. Akoma FM 87.9. Okay.